tulong tayo nga iti makon ko ng regalo. Ayan. Adamot iti nagidit iti regalo. Pagyamanan tayo no anyaman iti nagyan na dagito. Nanyo kaya't mabalin nyo nga isuplay. Very bad. Kanyak no to. Very bad dila. Sino ti una? Digi jumping pa ilaeng. At ako mag-assist dito ni abay ko. Oh, Happy New Year speaker tayo. Okay, to Ambren from Ate Dapot. Oh, Ambren! May mulainin. Wow, the regalo na. Thank you. To Krisha May. Krisha May. Hindi naman pa lang kataltok na. Thank you. Okay, next. To Daphne from someone. From Ninang Marty to Daphne again. Okay, next. To Ate Sarah. Okay, to Pangpang. Nagmayat diniit na. Nagitibay lang babatin. To Tita Ella. Thank you. To Tita Ella. Thank you again. To Maria. Welcome. Okay. To Maymay. Nadim kaya tinit mo kanya. Okay, next. To Ate Maylin. Tumakder ka. Hindi pagawatan mo eh. Okay. Awan itiwana da ito. Ano na ganan. To Nanay. Apay nagpasit ko na naaksan. Ito nagpasit regalo na. Okay, next. Pwede na nga tawagan pero. Uwe, ano na kaya? Awan sama, di kalakayan tayo. To Tatay. Tatay Doms. Beijing Tatay Doming. Nagbayad. Pumapatak ang metro. Garasel, Uncle. Welcome. Ang asya nagapon na kita to Kuya Oka. Okay, to Kuya Pepito Sarmiento Jr. of Bagnos, Aurora, Isabela, 3316 Philippines. Hep hep hooray. Apa agree ka? Basta. Okay, to Mama Illit. Tulong. Wala. Any representative of Mama Illit? Papa John. Mga mabalingawan ka representative na. Panakaturo. Papa John. Ayan, ada representative na. Ni Mr. na. Ni Manong Jude. O, guri nga, tapay may isa. Ay, nadi mamailitin. Ay, sige, damdaman. Subling naman eh. Okay, next. Nagdakol kay Nanay. To Ambren from Mama Illit. Ambren. Thank you, Mama. Thank you, Mama Illit. Thank you, Mami.
Pepito Sarmiento Jr. of Bagnos, Aurora Isabela, 3316 Philippines. Hep hep hooray! Awan, ay ayamik tilubong yun Tunanay Maylin from Jesler. Pululo. Okay, next. Kulipig na ginan. Tunanay from, abay nagdagsay. Nanay, di ba atoy? Tunanay from, Noemi Maymay Santos Kilnat, Sarmiento of Bagnos, Aurora Isabela, 3316 Philippines. Hep hep hooray! Kanyan tumamagamin kong kompleto yung tumaminsan na gano'n nagnagan ay address nyo. Pero yung ano ba? Ano na may basang? Romar John. Sure ka? Iso atay? Tukuya Billy Joe. Nabartugan! Kuya Billy. Nabartugan! Ako doon na barong. Welcome. Tunanay from Mayan Gale. Ano? Ano? At sa akin kang samang antay. Okay, tumama Inlet from Papa Jod. Ayan. Any representative of Mama Inlet? Ayan. Kung wala po siyang representative, ayan. Ay, meron. Ay, so nagkanomanin. Agad anos ka. To Don Don, Maya, happy, 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 labi, yabi, yabi. Honey babes, my love so sweet. Oh, parang yun ni Don Don ko. Ato ati regalo ko. Ato iyawit ko. Apa nakatag mo? Tumacho. Mateo, macho bok, olok, olok. To operator, to Jesler. Tumater ka. Welcome. Basta nagabot siya di. To Kuya George. Okay, any representative of Kuya George? Wala tulog! At the representative ni Manong George? Awan! Ni George Lantan! Ni George Latan. Iso na ka naman eh. Kaslan na kaya? Ano kaya? To Adorsky. Bulbultit. Okay, yung representative ni Adorsky. Manang Maylin. Ay, awat ko lang sa ganun. Anak ito mag-versi ka. Who else? To Brian. Oh, Bartak. Nagbayad sa mo natin. To Mama Inlit from Suki. Suki ate itikwa. Bibi. Any representative of Mama Inlit? Ayan, from my to Ate Maylin. Semento data. So na medyo natagsin. To Ate Mary from Maymay siguro. Semento manin nga minin kay. Iso nga. Thank you, Ate Maymay. To Nanay Andrewing. May nakikita. Semento data at 3 kilo. To Mama
Ilit. Any representative of Mama Ilit? Any representative of Mama Ilit? Ito siya. Ilawat ko dyan. Nabandogin dyan representative na. Makasi kayo. Next. Tunanay. Kapag nagkapoy dyan, Mike. Tunanay from Kuya Oka. From Kuya Oka. Tunanay from Kuya Oka. Okay, next. To Mr. Romeo Kilnat, Senior of Bulinaw, Aurora, Isabela, 3316, Philippines, hep hep, hooray. Nanggal Dumeng. Ate Dumeng, oh my God. Make up ka no pa lang. Okay, may ka. Okay, next. To Ella from Ella. Thank you, Sel. Mayato na. Tuwing from Hercel. Apo, kasi kayang nila bananin, ha? Ay, bayan sa tabayan. Siyempre, ni Ate Laika. Ang ano sa anak ko, ayan, dawatit man nga rod nga umay dagiti, umay dato'y sango dagiti awagak nga nagnagan. Tada ti surprise. From TFC, subscriber. Okay, dapat di pahabol nga gift, madikano nakabalot, ta nagapoy jay ko, nagapoy jay Amerika. Tumanong Oka. From Manang Maylin. Sige. Okay. From Manang Maylin to Tatay Dumeng. Oh my God, to'y tatay. Pagkita ka dyan camera na eh. Kay bagada nga sa bali mo yan. Kajay garo din. Okay, Tumaymay. Tumanang Mary. Nagada ka regalo. Tunanay. Isaga-sagana yun, dagiti porpor tayong taha. Al-alyain kayo. Tumama Ilit. Itit mo doon dyan unigin. Who else? When, okay lang. To Daphne. Daphne, kakagayon ka sa ako eh. Tumay ka na. Gabay? Ala, matcha na mo. Ato ang brand. Opa. Anay ba kamanak ka? Welcome. RJ. Okay. Thank you very much. Awan pasensya. Pagyamanan. Manong Oka, Manong George. Aguray. Listen carefully. Okay, Manong Oka, ni Manong George. Sino pa? Maymay, Weng, siya, tapos ni Nanay Kintatay. Umay kayo ang bunot sa kagaysa kayo. Madiyo kayo lang luklukatan. Maymay. At bunot din na ingan. Madiyo kayo lang luklukatan na. Tika ni sango. Sumangod din kayo lang pagdididangin tayo luklukatan. Weng. Okay. Tatay. Manong Oka. Madilong lukatan pa lang
George. Adore. And of course, Ella. Thank you very much sa nagbigay. Okay, itine. Pagkikita din tayo barang kalungatan. Harap i-gini camera. Okay, ready? Ready yung may lang. Ready? Okay, ready? Get set, go! Okay, data nga regalo ket nagabok ini Mr. and Mrs. Ricky Kilna of Bacara. Thank you very much, Kapsat. Thank you. Sa balit ng dutak ne. Ajuman ni may isang agad. Apay nanay, may kan Yay! Apay ni Manong Jod. Ayan, that ends our program for today. Agyaman lang kada kayo amin kakabsat. Kita, matibay kaya nga nagpatingga, nagkikiumbay at pila kayo dito, ikatapay di waras. Itisang gabasit na grasya. Apresya rin kayo ako, itisang gabasit na grasya. Paumbay. Hello. At damit basit nga itetnihin ko ang Oka. Gapli. Wala na kami kasing kwan, ampaw, naubusan. Friend. Thank you. Alpha. Krisha. Laika. Apay nga, alright, ginagan ko. Pagkatapay kaya't natin agibunong ditano awani. Ayan, merienda tayo lang tanukuhan. Okay, that ends our program for today. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Mabuhay tayong lahat and Happy New Year. Mabalik lang to play. Ubing mo lang ang ating ginubing. Abe, pati ba? Mati mabalinsiin ang tubig. Sorry, di mabutan na kawan. Okay lang, Swerte, di maabutan. Ang ginagawa ko pa yung play, para maabutan mo pa yun eh. Sumingit ka. Lapis lang. Kiltila sila kay. Ako tadi ko yung sultan. Nagiginig, bakit ko yung sultan? Ay! Pingin na natin boys! Yay! Tinag. Nay, tatay Nay. Sorry na. Ako ko tubig na. Nanay, busan sila ka. Ay, nasukan niya ako. Friend, idikit kita may. Sana. Ata na jobing na lakay. Gimaw at best. Awane? Tapne. Macho. Karasinyo. Okay. Depreso na. Depreso na. Oh. Bakit ako? Pero sabi mo. Isang
Marami pa! Gusto, nakatadon. Oh, takbo na. Oh, nakadua. Awan? Pa, ewan yung kiss ko. Ang kiss ko, mag-kiss ko. Mag-kiss ka niya. May sa amin. Mga si Adong Ki. Ajine, tapne. Ajine, tipungan, tapne. Balilan na si putan. Dapat 100. Bakit? Bakit andi dito tumatanda? Bata lang, di ba? Hindi naman sinagbabata naman itong mga tao. Wala akong case. May case na. Kiss ka no. Kiss ka no. Oh. Oh. Ala. Ala. Oh, yan na. Tama na yung isa. Para